بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت و برکت خدا سر تماشاوان می هجابم. گلی تماشاوان می هجا ایروجی امی به برنامه کنول سر اکرانا رهبر تیوی به هفدورا بین انشالله. خواهم سودم خیر هاتن. خودش رازده. الحمدلله. تماشاوان می هجا برنامه می گو درباس بیدم حیاتا ادریس علیه السلام آنی بزمان. انشالله ایروجی ام تخوازن حیاتا حضرت نوح علیه السلام ام بین نظمان. نوح علیه السلام بابه انسانای دوا بو، یعنی به شکلی هاتیه ذکر کرن. خدای تعالی عمره کی دریج دابوی و عمره کی دریجی که اوینا تبلیغ دعوت توحید کریه. انشالله امجی که حیاتاوی 905 سال گوی تبلیغ کریه. لگوری گو خدای تعالی امکان و فرصت ابدام امجی توازن ام برا ام بین نظمان. خواهم سوده اون حیاتا حضرت نوح علیه السلام ده هون كانت حقیقه چش مرا بیجن. مثلا حضرت نوح علیه السلام الگوری گو ام ده کتاب عادت خوینن و ام قرآن جد نارن ده حقی زاروکتیاوی ده وقتی گو چه بید حقی پچوکاتیاوی ده هیچ روایت تنانه. یعنی قرآن وقتا بحثا حضرت نوح علیه السلام دکه دائما بحثا مجادلاوی توحیدت که، یعنی دائما بحثا تبلیغاوی ناکت که، یعنی بریا هنگا حیاتاوی ده ام راستی تشتکی ام نزانن. افجی که بمدده فهم کرن که گو حضرت نوح علیه السلام گلک وصفه گو خدای تعالی دابو نوی بریاوی ندابو با پیغمبری دی. ایجا ام تخوازن گو ایروجی ام تماشاوانی خوروان بین نظمان کرم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیوی. بزنا خدا انشالله همه رو بحثان علیه السلام بکن. گوری قوتا گو خدا دائما گوری زانبونا خو. ام هر هفته بسا پیغمبر کید کن. ام باسا عملی واند کن. ام باسا او وصفو زانبونا گو خدا دایه و گو القرآن دجمره بحثا واکریه. ام جیوی شکلی تین زمان. انشالله ام جیوان زانبونا وان و وان عملی واند حیاتا خود بجی بکن. و خستنامه اوجی اف کسی گو بگل سر اکران رهبر تیوی مگهدار دکن. برا افجی حیاتا وان پیغمبرا شخوره بمشینن. لدو واهرن شخوره سر حیاتا وان بفکرن. چونکه اگر گاوه گو ام لدو گوری وان عمل بکن امی ویگا هانی اف صحبتا گو ام تکن یاهود اف درسا ام دبیجن اف حیاتا گو ام بحث کن ویگا ای بگیجه سر مقصد آخوه. هانی ام گو ام ببیجن و ام گهدار بکن سورا ام دیسا رابن فکا خوی عادتی ام جوان گوتنا ام شخوره درزا نستینن بوشه. خدای تعالی تماما انشالله جوان گوتنا بکن نصیب کار. نصیبه مجوان گوتنا داد بستین بدمه و مدریا ده بدمه شاندن انشالله. پشتیوان گوتنا امی پیشی باسا حضرت آدم بکن. چونکی حتی حضرت آدم و حتی دما حضرت نوح دنیا بحاله کی بو پشتی دما نوح علیه السلام وجا دنیا کت حاله کی دن. چونکی آدم علیه السلام گاوی گوهات تدی کوریوی قابل هابل شهید کر و سون را قابل جبری قتیا او ایگو فکاوی جی دور بون چون ساده هابل و زاروکی خل بر حضرت آدم بون. او جی حیاتا و چو ادمشیا امر نهیه گو خدا جوارا هانی بو ناسکرنا خدا و گوتنی خدا آدم علیه السلام و شیرت و نصیحت زاروکی خود کر وان طاعت و عبادت آهینی وان دکر وان جی پی عمل دکر حفظ خوش قابل و زاروکی وی دکرن و بشکلی حیاتا خو بردوم تکرن. حتی انی وقتی شیت و ادریس علیه السلام جی هیدی بر خرابونی بچون او انسان پشتی گو آدم وفات کرد. اما تام نخریابون یعنی فساد حقیقتا ظلمید نواده حاکم نبوبو. حتی وقتی ادریس علیه السلام هات وجا انسان شیطان هیدی دو انسان دو شیطان کد. شیطان وان انسان اجره درخست. گناه نواواد علنی بون و جا خلکی عیب ندکرج گناها حتی خلکی وان گناهات خست حیات آخوه عینی فکا دمامه بیگا بنیره اصلنده گناه تشتکی وسایه لازمه انسان خلجه فدی بکه خلجه خوشی محافظه بکه چونکی تشتکی نباشه
تشتێکی گو خۆداژێ نەڕازیە ji ber wîna însan gavê got tiştekî guneh kir yanî zanebûn ya hem zanebûn hem jî nezanbûn gavê got yekê kir gavê got xelkê zanibû ew guneh bû pêşî xelkê şerm dikir. Dema Şîd aleyhisselam de însan hê nû nû bi wî gunehî dihisiyan hê nû pey diketin hê nû ber xefletê ve diçûn. Gavê İdris aleyhisselatu vesselam hat vece ev guneh elenî bû. Heta hate şeklekî wisa İdris aleyhisselam wara herf kir. Me goya wan esîr kir heftiya çûyî me behs kir. Sonra wan neqenca ser û yê dinyayê da alî û ew kesê got man temama pê îman hanî û sonra dinya ava kir. Planê bajara ji wan re danî, dinya kire çar qewma û ser wana jî hinek alim danîn û bi vî şeklî wezîfa xwe bicîhanîn. Dûra Rebbê alemê wî ber asûmana ve bilind kir wî ji nava însana derxist. Ew kesê got İdris aleyhisselatu vesselam tayîn kirbûn me heftiya çûyî jî behsa wa kirbû me gotibû kîne yek wede navê wîna, yek sûva ye, yek yaxûs e, yek yeûk e, yek jî nesr e. Yek ji vana pîrek e, ew ê dijî zilam in. Ev însanê qencî salih bûn. Dibe hoqa salih bûn, hoqa taetê wa xweşik bû, dibe ehlaqekî pir xweşik ser va însana hebû. Însanê birehim bûn. Çunkî xwedanas bûn. Li gorî şeîeta İdris aleyhisselatu vesselam emel dikirin ve ca wezîfa xwe jî pir xweşik bicît anîn. İnsana jî meylî wa kirbû, însan dû wa diçûn li gorî gotinê wa emel dikirin, evdetiyeka xweşik bi xwe dare dikirin. Heta kî teqdîra Rebbê alemê ji van her pênc însana ew ê got navê wî wed rehmet kir. Tedî her însan xwedî mirine lê bavê me Adem rehmet kiriye. û gavê got wed jî rehmet dike ve carê pir got însanekî qenc bûye û rehma wî êlder û dora wî ji wan re hebûye dibe însan zav berketin. Berketin dibe pir ser jî giriyan, dibe gavê got wisa berketin ser giriyan dibe firset şeytan re kete meydanê. Dibe hêdî hêdî nêzî wan însana bû. Dibe zemanê berê de însan şeytan cana nêzî însana dibû dibe xwe dixist şeklê însana nêzî wa dibû dikete meclisê wan wa dixirand. Yani car heye bi weswesê tê însana, car heye jî dibe xwe dixiste şeklê însana dihate ber wa dikete nav mijûlayiya wa dixirand. Dibe gavê got ev însan jî wiha pir giriyan ser vî qencê xwe da dibe nêzî wa bigot û pir jî hez dikin û pir serê meadê xwe dikin û pir dihezinin nexwe û bixwazin ez ê şeklê wî ji we re çêkim, sûretê wî ez ê ji we re çêkim, carek gavê got sûretê wî binêrin ê bîna we derkeve. Gavê vî şeklî însana re got pêşî hanî negot ez ê pûta ji we re çêkim. Hema ji wan re got û nê wî bibînin ew gotinê wê îlbîra we werin û bi wî şeklî işte û nê wê mihba xwe wê hezkirina xwe biçekî ew bikin hanî û nê ji bîr bikin bi wê huzna xwe jî û nê wê mihba xwe li bîra xwe şeklî jî heta dibe qene şeklî jî goşber çavê û winda nebe. Her û her bîra we debe. Hem wê şekil bîra we be, hem wê mihba dilê we kêm nebe, hem wê hezna we kêm bibe. Hanî her awayî vegihêşte wan e. Gavê wiha ji însana re got wan însana got welat rast dibêje. Rabû şeytan destê xwe heykel ji wa re çêkirin. Dibe wan însana jî pêşî heykelê wî wedî ew navê wî wed bû ew salih ew qencê xwe da dibe pêşî heykelê wî danîne ciyekî her kes diçû gavê got bêriya wî dikirin diçûne hefa wî heykelê wî dihatine. Dibe hêdî şeytan kete bin wa got ma her yekê di mala we de heykelekî we hebe qey neçêtire. Kingê qîma we be elbe çavê we bî û nê wî bibînin. Dibe însana ji vî re jî got erê welat rast dibe jî. Heta em her ne filan cî em ê li mala xwe de bira li heykelê me li ber me bî, ew qencê xwe da wê li bîra me bî, ew dostê xwe da wê li bîra me bî. Dibe yek bi yek ew qencê salih got İdris aleyhisselatu vesselam ji wa re wekîl danî bû gotibû yekîtiya xwe da ji wan hînî bibin. Dînê xwe da ji wan hînî bibin, taet û îbadeta xwe da û marîfeta xwe da ji wan hînî bibin. Ew însan yek bi yek rehmet kirin tedî dinya ciyê mirinê ye.
خواهم سودش خو گوتنا تا دبرم هنک عالم دبیجنش خو دبی اب انسان من هیا گو پیغمبرن جیگه بله جبر هانی بگه ام گوری قرآن دنارن ناوی پیغمبر تباش مرا هشکره نبویه بله يعني 25 حبيقة نابيات قرآن ده درباست بس حبجيكي هاني نكسنا هاني بيخنبرن الجوري روايات صد 24,000 پیغمبر هاتنا سر عرده انساني برجي عمري انا كي دريج بو مثلا اخت زماني حضرت آدم حتى حضرت نوح جي يعني مهلتك دريشت كت نابا انسانا اجي خدای تعالى جبر گو تجاري عبد خو بشوان نهشتيه احتمال هيج جو اف انسان صالح پیغمبر جيبن evet bir şekli ciddi rivayet kirin ama yani ev insan salih bun ha driya khoda de bun u peşivan bun ama gave gu rahmet kirin wan her çare insan salih jibuni wan jirabun gola me heykeli wan aji çekin ama heykeli wan çekin va me yevet çekiriye u endmala medeye ul birame rabun bir şekli wan heykeli diji çekirin heykeli wan insan dici çekirin ve cari ev kesegu evli ev heykel çekirin ser niyeta محبو حسكرني وقبرة اف حزنامة بتشكي بلا بو تشكرن اما دنيا بردوم دبه او انسان اختيار دبه نسلك يدول دوار دبه او نسل اقول دوان رابون زارو كيوان تشي بون قابي قوال وار هنتن لير هنتن هيكل ويدرينه وديو بابي وقيمتي وان هيكل ادقرن قالوا بيريوان قيمتي وان هيكل ادقرن وباقشتكن و حرمتي ددنا وانا اري رادجنا وانا اقابي في شكل ديتن وان زاروك او زاروك وساهيني بون نسلا قولدو وهات putçuluk em dibêjin ya ew putperestî em dibêjin ya ha ew putperestî veced nava wan de hêdî cîgirt hêdî cîgirt nesla duduwa nesla sisiya gavê guhat temametî putperestî nava de hakim bû veca ev insan temametî bûn putperest gavê derkev îşekî xwe dikirin dihatin li ber wa disekinîn ji wara secde dikirin ji wara dixwestin ji wara gotin digotin û wî şeklî hêdî dînê xwe de di nava wan însana de hinda bû dönema Hazretî Nuh aleyhisselam û nava İdris aleyhisselatu vesselam de yani dibêje hiye nêzengî 1000 salî jî derbas bû be kêmtir veya zêdetir ama dibe çi qat nebe nêzengî 10 nesla di nava wan de heye veca düşünce bike di nava wan 10 nesla de kîjan nesil hatiye hêj yê dixirabtir bûye kîjan nesil hatiye hêj yê dixirabtir bûye bi vî şeklî insan temametî ji dînê xwe de dûr ketine dibe grûbeka biçûk kêm insan dibe hebû heqîqeta xwe de zihnê wa de û di qelbê wa de hakim bû yani heqîqî ev got tu binêrî zaf kêm bûbûn di wê demê de di nava wan însana de işte dibe Adem aleyhisselatu vesselam jî dibe ji wan kesa yek bû evê gu baweriya wî ji xweda hebî evê Nuh aleyhisselam dibe Nuh aleyhisselam jî yek ji wan kesa bû evê gu baweriya wî bi xwedê hebû evê gu ebdîtiya xweda re sadiq bû evê gu gafil nebûbû yek ji wan Nuh aleyhisselam bû ama dibe Nuh aleyhisselam qewmê wî yani ew kesê wî zemanî dibe pêşî aqîda wa xirab bû gavê aqîde xira dibe tiştek ji insana re namîne kî li dû aqîdê çi xira dibe dû aqîdê ehlaq xira dibe ehlaqî wan jî xira bû dibe gavê ku ehlaq xira dibe veca zulüm peyda dibe ölçü tartiye dibe yanlış dikin ve care zulmet dikin insana zulüm her tişte gotu ölçü tartiye de hakiye biki zulme got haqî fakîrekî bixwî zulme yani zulüm ew tiştê ku xwe ala yasax kiriye ew qanûnê ku xweda yasax kiriye çi be got tu wan yasaqa bênî ziman got wan yasaqa emel bike ew zulme emrê xweda çi be got de ji wan emra berde got wan emrê xweda bicî nêne ew zulme çima zulme kî me xulqand xweda me xulqand kî fitreta me xulqand xweda fitreta me xulqand evê ku me xulqand be qê lazimiya me çi be her kesî çêtir nizane belê
خدا ما خلقاندیه جبدنا من رحی مره جداوکرنا دنیا مره خلاص بونا آخرتا مره چه لازم به خدای تعالی الگوری وی فطرتا مد جی کریه سورا گوری وی فطرات جی قانون و نظام دانینه کی به چه شکلی به گاوه گوره وی قانون و وی نظامین را که او ظلمت که چونکه او نحقیه الانسانات که او نحقیه النباتات که او نحقیه الحیوانات که همو دنیا بظلمان وان انسانا ده ایشه جبروینا گاوه گو قومه نوح علیه السلام گاوه گو عقیده خو هندا کر اخلاق خوشی هندا کر گاوه اخلاق خو هندا کر و جا ظلمه هود نکر چه خرابی و نقنجی گوه گاوه را عقلته دوی دمیده و جا چه بو يعني قابي قلت الوان إنسان درنت وان إنساني قو شفقات لي بون شفود نيره وان إنساني قو مرحمتا وشفر زيده بو أو إنساني قو آليكاري هبي بون أو أحلاق نابا وادا نما دبي شفقات جوارا نما بو مرحمت جوارا نما بو آليكاري جوارا نما بو إي زنگين بيل دلي فقير دكرو خو بلنتكر اسیر دما زنگین دبو به وی حالکی غدار وی حالکی زور دبی انسان تاریخ انسانیت دبی تمامتی هات بو وسا گو شیطان حاکمیت خل سروادانی بو هانی مگویا دونما آدم و حتی دونما نوح علیه السلام دمکه پشتی دونما نوح علیه السلام جی دمکه گاوی آدم علیه السلام و şeytan ne hakimi insaniyeti bu. Gavi Şit aleyhisselam buji tam olarak ne hakimiye insaniyeti bu. Gavi İdris aleyhisselam buji ne hakimiyeta insaniyeti bu. Çavi ile bu toplumu tamameti jire derxista hatta hanik insan duçun çıkır İdris aleyhisselam çubuan ra harf kır. Harf kır wan hında kır. او کسی گو نظر یا خودی دبون جهاد کر یا رب عالمی ده او کسی گو عقیده و القرشی خدا شرک و حوالا چید کرن او حتی ویگا شرکا و ساجیت نبو گناه بو او کسی گو گناه دکرن ادریس علیه السلام وان او که قبول نکر وان را حربه کر وان هندا کر اما گاوی حتی دما حضرت آدم هات بجاره چه ظلمات بیجل دنیای حاکم بو en zulma ya mazınji şirk bu. بله خواهم مسعود وقتا قم حياة حضرت نوح عليه السلام مدنرن هذا القرآن يدجي خداية تعالى زحفي بحثاي كريا مثلا 28 سورة هذا حقيدة جمرة قوتية وتشلو سي جهاد جي بنابي ويذكر كريا وشخوا حفت سورة القرآن يجي كي خداية تعالى نابي پیغمبر هر يكي دايوا يك جوا پیغمبر جي حضرت نوح عليه السلام وكا قوجي آني زمان حتى ني زماني ناكي زماني وي ده ارتق نوكا ام بيجن دعوة اسلام وكفري مجادله مازن هنگا دست بکریه خوش برلوجی اولو العزم پیغمبری اول حضرت نوح علیه السلام یعنی دعوت توحید نوح علیه السلام درکت من دونما نوح علیه السلام درکت میجان قومی جی مثلا وقتا گو خدای تعالی بحثا انا که تکد بجهانی او دبی قومکی ظالم بود دبی او یعنی وصفه قومی جی وقتا گو دبیجه زمانی با پیغمبری دیده ام دنارن یعنی دیسا خرابی وکوجی آنی زمان هید نواده اما و دونمه بریاوی ده هنش خود بیشن زمانه حضرت نوح علیه السلام و حضرت مثلا آدم علیه السلام مدته زحف درجه اما انسان زح زيده بنا زماني دبنا ملات ارتق يعني حتى انها امي بيجن قبيله بون قومنا ولو هندك بون اما زماني حضرت نوح دوك قويرو امد بيجن ولايه امد بيجن دولت چونكي زماني حضرت نوح ده وي وقتي قرالها بالسرسري ملات يعني يونتمك منظنها بالسرسرية أو جيشاني مدكي جو وي وقتي إنسان زح زيدا بنا يعني دولة آباب وبو في جارها حتى فيكا يعني حتى دونما إدريس عليه الصلاة والسلام جي إنسان ناف هفودني ده جيواري ونبلي بو كافيكو إدريس عليه الصلاة والسلام باجار آبا كرن ووان إنسانا جلوه دري يونتجي تاين كرن الفجال وان باجارا دنيا آباب وإنسانيت زيدا بو هر كسك الگوري إنسانيت تياخو وشي الگوري باجاري خو بجا دولتا خو آوا کر هما او دولت گو آوا بون نه دولت حقیقت و ایمانی بون او دولت همی دولت شرکی بون يعني إنساني وان دولتها إنسان أو ملتي جو حقوق زيادة بون جي أكثريتها واب بوت برست بون
ودريا بوت پرستية دجي چي گناهي هبو يعني خجوا گناها ندان آليها وان عملا دكرن وان عملي گناه بجد آنين جبروينا قاوه گناه عليه الصلاة والسلام هات يعني خدای تعالى پیغمبر olarak شان mücadele ka pırçetil peşyavi bu. Yani mücadele Nuh Aleyhisselatu Vesselam hatta demavi insan günahkar bun hakikate jwan radgotin Xuda naz dikirin sadece bi nefsa xwe xistine günaha peyxember acî bal jwan radgo bal nefsê ve neçin nefs hevalê şeytan evan günaha nekin ve we bixapîne. Ama gavê Nuh Aleyhisselatu Vesselam dema Nuh Aleyhisselam ve gavê ca mücadele tevhîdê dest pê kirbû çünkü şeytan insana temametî ji rê derxist bû tedî gavê ku wextê Hezretî Adem re hate ser û gê dinyayê çi got ji Rebbê Alemê re got ez ê ser ya te rûnim ez ê bi rast û çep û paş û pêş ve bigêjme însana qenî ez ji wan însana rê derînim û evdîtiyê ji te re nekin. Ha işte wê meqseda xwe biribû serî ha. يعني إنسانا أكثرية لجري در تخستبو وجا ربي عالمي جي خدي الرحمة وكرم وإحسانية خداي عالمي عفو كاره بنيره كاربو وان ويقا جي نخرو بكرا نوسا چونكي دي تبون حقيقتا يعني أو إنسان نيقوهاتنا حقيقتا هبون و چێبوونا ئینسانە زانبوون گولدوو چوبوونا شریعەتا شیت عەلەیهی سەلام جی شریعەتا ئیدریس عەلەیهی سەلام جی ئادەم عەلەیهی سەلام جی ناووا دەبوو حەتانی ئەف پێخەمبەرێ خۆدا هاتبوون چوبوون ئەف قەنجی خۆدا گوێگا te bahs kir tehanî ziman te got belkî dibêjine pêxemberin jî hewan însana jî heta wefat kir bû heqîqeta riya xweda ji wan re gotibû ama li dû wê nemeşiyan li dû gotinê şeytan meşiyan xweda karibû hemû însana wê gabda ezab dan ama xweda çi kir xweda dîsa rehm û kerema xwe şanî me temama da çawa got Qur'anê de dibêje behs dike şanî me jî da wêga Nuh aleyhisselam ji wan re şand şanî wan da ama behsa wa ji me re Qur'anê de dike şanî me jî dide dibê binêre xweda karû wan nixro bikir ama wan nixro nekir ezab sewa de neşand kê ji wan re şand Nuh aleyhisselam ji wan re şand Nuh aleyhisselam pêxember olarak ji wan re şand got ey nebî ey nebiyê min gotu nebiyê minî te elçiyê minî here heqîqeta heqîqeta tewhîdê heqîqeta evdîtiyê ji van însana re bibêje bira ji gunehê xwe tûbe bikin bira poşman bibin eger ku tûbe bikin ez ê wan efû bikim binêre tu rehma xweda dibînî tu meznaya xweda dibînî nava hewqa küfrê de hewqa zulmê de hewqa şirkê de hinda bûne dibê vê carê şeytan temametî hakimiyeta xwe ser we ava kiribû ha دو şeytan ketibûn vê carê dîsa Xwedayê Teala wa bi destê şeytan veber nade dîsa fursatekî dide wana bir de mesela usluba Hazreti Nuh aleyhisselam ji gorî guhanî Qur'an ji me re dibêje wexta got diçe wan davetî riya heq dike ji wan re dibêje dibê were bêjin bê la ilahe illallah ji Xweda pêştir ti îlah tune ne dibê zaten ji Xweda pêştir ti îlahê we tinin dibê ez jî kê evdê wî me û dibê ez pêxemberê wî me dibê gorevam hanî ji bo got ez weşiyar bikim خدای تعالی مشاندیه دبی جا وقتا گولو دگوت حضرت نوح علیه السلام دبی اوی قومی وینا که دبی کراسی خود گرت نسری خو دبی تلیه خود خصنا گوه خود گوداقانه دنگی نوح نیمه اما دی ساجید به نوح علیه السلام هر دایم پیواده بولگوری گو بزمانی تی گوتنیات قرآن دد بیاره بید بیم شب و روزه مواداوتی حقیه کر işte yani ev insan şo'dur hani devş hakikati berdabun duwe derede azab hak kirbun dahi Xweda azab luane kir peyxember jwan reşand ew vêga ew behsa got vêga ki bi vî şeklî heta hê yani gorî got em zanin kad wextê zemanê xwe de Nuh aleyhisselam düşünce bike 950 sal were teblîğa riya Xweda bike were şeb û bi roj ji însana re heqîqetê bibêje sadece bira ew însan ji agirê cehennemê xelas bin û dinya xwe de di nava hezûr û xweşiyê de bin diye ama wan însana çi kir wan însana gelekî jê terkariya şeytan nekir gelekî jê gotina Nuh aleyhisselam godar nekir Nuh aleyhisselam helbikî zanibûn gavê ku te dî vêga te behs kir dîsa ya te got heta emrê heta wextê nibûweta wî zeh behsa wî nayê kirinê
ئەم نزانن زارۆکتیاوی گەنجیتیاوی چوا دەرباس بوویە ئەما دەبێ ئەو مڵەتێ قەومێ نوح زانبوو نوح زاف ئینسانێکی سالح بوو چونکی پڕ ئیبادەتش خۆدارەت کرد دناوا وان ئینسانادە هانی تۆپڵوغەکە بچووک هەبوو و باوەریاوەش خۆدێرە هەبوو و عەقیداوە ڕاست بوو جوان کەسا یەک نوح عەلەیهی سەلام بوو هەم پڕ سالح بوو هەمژی مەرحەمەتلی بوو دەبێ بوێ مەرحەمەتا خۆ و بێ سالح بوو ناخۆێ تۆڕنێ ئیدریس عەلەیهی سەلاتو وەسەلامژی بوو ڕەبی عالەمی پێخەمبەرتی داوی گاوێک و پێخەمبەرتی داوی دەبێ ویژی چوو وێ وەزیفا خۆ بجیک بێنیم بەرێک و پێخەمبەرتی شێرەوەری دەبێ وی حەیوانە خۆدیت کرد چفلغاوی هەبوو دەبێ جانە مەڕەنگۆز جیت کرد خانی ئاواتکردن وی شەکلی حەیاتا خۆ بەردۆمت کرد ئەما گاوێک و وەزیفا پێخەمبەرتی ڕەبی عالەمین سەر ملێ نوح عەلەیهی سەلاتو وەسەلام دکی بێجا بەرێوی زهنێوی مەشغولیەتاوی هەمووی دەبێ داوا خۆدا هەمووی دەبێ ڕیا خۆدا هەمووی دەبێ مجادلە تەوحیدێ دەبێ بێجال دووان ئینسانا دکەوی دچی جوان ئینسانە حەقیقەتە تەوحیدێ دەبێژی چەوا گوتەگۆت قورئانێ دە 28 سوورە دە بەحسا نوح عەلەیهی سەلاتو وەسەلام تێکردنێ 43 جیا دەژی ناوێوی دەرباس دەبێ دەبێژێ ئەو ئایەتی ڕەبی عالەمێت قورئانێ دە گاوێک و نازل دکەش پێخەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەو ئایەتێک و بەحسا نوح عەلەیهی سەلام تێدە تێکردنێ دەبێ دەماگ و ڕەسوولێ ئەکرم و سەحابی پڕ ئیشکەنجێ دەبوون پڕ زولمێ دەبوون پڕ سقنتیە دەبوون دوێ دەمێدە ڕەبی عالەمی وان ئایەتاش پێخەمبەرێ مەرە نازل دکە چما نازل دکە یانی دەبێژە ئەی موحەممەد ئەون جیفەکە نوح عەلەیهی سەلاتو وەسەلام سەبرێ بکشینن ئەون جیفەکان نوح عەلەیهی سەلاتو وەسەلام مجادلێ بکن ئەون جیفەکان نوح عەلەیهی سەلاتو وەسەلام 950 ساڵ تەبلیغا داوا خۆدا کرد نەسەکنی نەبەتڵی نەکەتە کۆشا خۆ نەگۆت دەڤژ ئینسانا بەرنەدا بێجارێ ئەگەر خودای تەعالا دوێ دەمێدە حەزەتی موحەممەد عەلەیهی سەلاتو وەسەلام رە ئەو ئایەت شاندن حەقیقەتەن ژی پێخەمبەر سەحابیە خۆ بەبا ئایەتا تەربیە کرد وان سەحابیاژی بنێرە سەحابیە ڕەسوولی خۆدا هۆقاس خۆشک بوون بوان ئایەتا هۆق ینی دەماگ و بەری قورئان وەرە خۆ حالێ قەومێ مەکە هەیە هەر کەس زانە نەوسا ئەوژی ناو دەمەکە پڕ خراپ دەبوون زولم هەبوو نەحەقی هەبوو شیرک هەبوو ئەما پشتی گو رسول الله علیه سلات و سلام قرآنی وان تربیه کر جنا دونما واره وقتی واره زمانی واره گوتنه چی؟ گوتنه دما سعادتی ایگو سعادت جواره هانی ایگو احلاقی وانوسا خوش کر ایگو دم و زمانی وانوسا خوش کر چی بو؟ ها اف مجادله قدريا خدا دشاني دان اف توكل و اف تسليميت و اف طاعت و عبادت ريا خدا بو بنيرن امجي شخورة دبيجن ام مسلمانن اما حقيقتا مسلماني و اسلاميت مبتان فام نكريه اشتا اما رسول خدا وان آياتي گو خدا جير نازل كر گو تدا بحثا آدم عليه الصلاة والسلام تكر حقيقتا وان آياتا زانبو والگوری حقیقتا وانجی صحابیه خدا مشاندن گوری وان حقیقتا وان صحابیه تربیه کر وان صحابیه جی این سروید روی سه سروی دنیای بون چی بون ستریک آسومانا بلش خو خامه سوده وقتا گل سیره جی ام دنرن هنی جاره که حضرت حباب رضی الله عنها ده یا رسول خدا چونکه مشرک از اشکنجه که گران لیکرنا ده ما تجمره دعانا که گو امجوی حالی خلاص ببن یا رسول الله به رسول خدا عاجز دبا دبيجا او قومي بريا و دبي تشتاقو هاتيه سري وحتى جو ني سري وجد بقيوني بما ايمانانيا اجاني جبرلو خداي تعالى همج بوغو جيرب بتسلي همج بوغو شخورا جوان درسا بسطينا و اوجي كي رياوانا كي بماشينا جو اف دعوانا رحت هاتي رحت شيكي ناچا بله جخوا اما سودائی رو جی وقتی منم ان شاء الله می برنامه که خوید دجی امیل سر حیات حضرت نوح علیه السلام دوام بکن خدا جو راضی به گلی تماشاوان میهجا ایروجی که مهاتن داویا برنامه خو حتی نی هفتیه کده تمام بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.